Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami. Asante sana muluya wanje muyanzo uyenzanga iwe Western Nyota TV TV yeru yako yanza ya kunyolanga muri khubali Nyasaye, kunyolanga makhuba malai kakhole hanga mushibala, kakhole hanga mpaka matala kiruka Western. Unundi Bishop Patrick Shitika mwimiriri kanisa le Upper Room Milele Ministry, na kukaribisha ube unyala kulonda milwazo kanje ku TV yeru Western Nyota TV. Unanyola shabuli Jumatatu saa 1 kutoka saa 1:30 kukaribishanga wiza kusanga likhubali Nyasaye kwekema khubaka Nyasaye ma khutsakira khukhula muliso mumwoyo kwanje, karibu mwami. Muluya wanje nda kusheritsa ubanuli osi mirembe cha Nyasaye ni mulayi khuyanzire ngo khulolani nomba khwakana niyo mu TV yeru Western Nyota ndakayanzi isaini nyanga yi oba khunyala khusanga muri khubali Nyasaye. Sichira likhubali Nyasaye nako mukati kweru, likhubali Nyasaye nasho shikhule shirulanga mwikulu. Yabo basubira Nyasaye abachendera ngalana Nyasaye libanyola likhubali Nyasaye banyolanga myoyo cyabo chinyolanga tsingulu, banyolanga myoyo cyabo chinyolanga bulubiriri na Nyasaye n'abatsita ho bamete lisubira. Na yabo babula lisubira nura likhubiri isunda yimbikiri ukhube kunyala kweka niwe haundi Nyasaye yenyulire nundina, haundi Nyasaye yenyuli nyole nundina libenyala khonya bulamu bobo, libenyala khonya bulamu bobo mbokotsa kumwikulu, bulamu bona kubena bo wamatukhumanyihe. Uli mu studio tukule lero ni Askofu Pastor Patrick Shitika mwimiriri kanisa lyeru lya Upper Room Milele Ministry uli ya Nairobi ano kande uli Western uli Mumias na makanisa iweneyo uli na makanisa ya hanaho Migori, Kitale, Nairobi na kusandita Nyasaye khu isune imbichiri kusomere khubali Nyasaye makhuba kusanga muhalala niwe shikira Nyasaye yenyi kuba kunyala khu sanga muri khubairi nishira kusoma maandiko tawe khusale. Papa weru uli mwikulu Nyasaye wakirikali, Nyasaye walomba likulu ni roba nitwa inyanga nulekha bunyali bwobo, nulekha shisako shosho, nuitsa mushibala nufala mbiri kumwana umundu ube unyala kunyola mwana umundu shikira woni bwali bwamurulitsa mbutukufu bwobo. Nyasaye nuwenya noba mpango ko kukalotsa mwana umundu habe awo mwenyera habe omulongera abanyala kumenya khuliyo benyanga mbutakatifu nende mwami Nyasaye khulya myandu chocho nukhulya bukasu bwobo. Nyasaye salanga tukhule nundina ninja khumuloma no yumbulitsanga mwami Nyasaye ngoi linjiranga matala keru ingoirya ndinjira mu tsikaundi tseru tyosi khubirira mu Western Nyota TV nindo khomoyo koyo ulolanga shipindi shinu Nyasaye ube unyala kumukasi Nyasaye ubali nende lienya lukanu bali lienya lukhonyola buhonyi balwalanga mwami Nyasaye ubahonye ubakasi tse shiru Nyasaye kirikali uli Nyasaye watoto. Yesu Kristo abulawundi shinga iwe tawe, abulawundi wakunyala kuyirukhira khutawe, abulawundi anyala khuchingula, abulawundi anyala khuonya tawe. Nyasaye kasitsa uyo ukhuliranga mwami zaninza khurutsa likhubairi akhaba ninze umoloma tawe, lakini roko kumtakatifu kumolomera khubirira mwenze unombe mtsa mbe sauti yoyo yukhutukhira bandu bobo shingana khulilubanu weni. Mwami Nyasaye yakokikholekhe shijira bulaliri bobo uli Nyasaye wakirikani watoto yakomatisa banga nisubire muri Yesu Kristo mwonyo lumikulu. Amen. Bola kwa amen mundu ya wanje kubanuli khulasoma mushitabu sha Yohana mliango kwa 14 khulasoma mistari 5 kwanza mstari kwa kuranga mpaka mstari kwa harano. Evanjeli bolanga dina Yesu yabolera bechi bebe mubule kunyaka na myoyo chenyu subiri mu Nyasaye kandi musubire mwenze kandi inzu ya tata wanje irimu nibiko binyishi nikakhabereka ryo shimbere ndabubolera nzitsayo kumulombera guyangu tawe niba ndatsya
khumulombela buyangu bwenobo nditsa khukalukha khumubukula khumuhila wamba nindi khumube khandi wamba nindi mwamanya injira itsitsanga wanzitsanga. Lwaso lukharanu na Tomasi yareba Yesu, mwami khwakorwa utsitsanga khunyala khumanya ndina injira yokhutsyayo. Umeta khulubaso lwa 6 ibanjili bolanga ndina Yesu yamuchipa nambora ndina ninze injira katoto nende bulamu. Mundu abulakho usitsanga khutata nakhabirire khuinze tawe. Lwaso lwa 7 muba numwamanya inze toto khandi mwamanya tata wanje khandi nabutswa khuranjira nunu ndina mumali khumanya khandi mumali khumulola. Yesu Kristo akasite lihandiko. Mulio wanje ninze khumoloma khuli khuba ili ndenyanga khumoloma khuli khuba shichira buyangu bwa Kristo Yesu yalachiritsa ndina atsitsanga khulomba. Yahenza mbeki bebe nahenza banga Tomasi, banga Yohana, banga Petro, banga Andrea, bosi nabahenza nalola ndina bali nilihenda mwoyo shikira yelina niyaba bona ndina katsanga kutuka matuka andika na balekhe bonyene ne kalukhanga muikulu werula. Banjiri bolanga ndina alikho warula muikulu tawe walola muikulu tawe arali oyo warula muikulu niyitsa yani neyo Yesu Kristo. Naba bora ndina nzanga khubalombera buyangu nzitsanga khubumbakira inzu na nabora munzu ya tata wanje khuli munende biko binyikhi yani khuli muni milyango minyikhi cha buli mundu khuli munende biko binyikhi na buli shiko mundu ali ni shiko shenu mulyango kwekwe khulwanzitsanga khulomba ndakhamala ningalukhe mababukule ndakhababukula khumwitse hamba nindi khandi munye muli baho. Mulio wanje ndinilisubira wa Yesu nabe nali iwe ninze nukhusubira makhulonde likhuba lilye makhukholeka kilikali wa Yesu nabe nali nakhobe iwene shikira Yesu nene Nyasaye shikira wali na khandi yenyanga khobe hawena yitsa mushibala khuitsa khuonya bana babandu khuitsa khuirombera likanisa liyelye mwene ma alilibukula khutsa kulikanisa le Kristo na benza mbeki bebe na nyola dina bali nilihenda moyo bali nilinungunika babola sasa lero natsi na khole ndina lero natsi na kufane ndina lona kholekhe na kufane babisana shikira bandu bose bakwambakana shikira kumulondanga bandu bose bakuyanza tawe na kweli yababora shibala bayanza tawe shikira kalinze shibanyanza tawe shibala babuchira tawe shikira kalinze mwene shibanguchira tawe yani shibala balonda tawe shikira kalinze mwene shibanonda tawe lakini munye mukhayindi moyo tawe nzitsanga khubumbakhira nzitsanga khubalombera makao nindakhamala khulomba makao nditsa khubabukula wamunyala khuba mwitsi nimba nindi khandi munye namube ahwena. Mule wanje Yesu niyakhabola makhuba kenako yakhamala nikakhatsya Yesu yakhabola ndina tsanga khulomba makao atsitsanga khulomba bumenyo na bumenyo bwenobo ni inzu yiwe numenyemu inzu yinze ni menyemu lwani inzi wa tata nokuthi iweneyo iliyo inzu yakatukananga kutsukumenyemu nditsitule nundina mu Western Nyota TV ndanyakubora ndina mikhulonda kana kulo Yesu yabola matuku khumarikha katsitsanga khukholekha mushitabu sha Matayo yabola mutsitsanga khulola ebindu bikholekha lukanukano mutsitsanga khulola bibala bikwana bulwale butsanga khuitsa bubula lunyasi makhuba katsanga kholekha ekanaka amwabo batsanga khuirana nenda amwabo bana batsanga khubuha bibuli na bibuli nabo batsanga khubuha bana makhuba kenako sika Yesu yabola mushitabu sha Matayo khulolanga ki kholekha mulio wanje nditsi khubora ndina khulonda kana makhuba kenako inzu iri tiyari Yesu ali tiyari khukalukha Yesu yitsanga khubukula bandu bebe shingana khulaka ndina zitsanga nandakaluka khubabukula ya yumbakhe makao kali tiyari yumbakhe bumenyo buli tiyari lakini nditsi mulio wanje ni challenge mbula mbobo ndenya khurebe ndina uli nufungu nokuinjira makao kenako nomba shubula shunu lufungu tawe
sikira inzu ni yakamala kumba kwa manyana khali bafundi lobumba kanga inzu ni bamala batsitsanga bamala babakairanji balomba bindu byosi bakola shincho bolanga nga finishing ni bakamala finishing babirika ku miryango babika ku matirisha bamanya batya ababukula bakamala bakolanga shincho bolanga nga handi ngoba kumwe ninzu yani wumba khirwe inzu yeneyo amanya hero lufungu batsitsanga babukula likafuli bakula mabitsa bikala inzu yeneyo bikala miryango chosi mababukula lufungu bitsa balerera oyo mwene inzu yeneyo wanamenye munzu mwenomo khu Yesu inzu yebola tsanga khumba khamuli wanje khulondekana nibikhola khanga mushibala khulondekana namakhuba kali mushibala kamanyanga ndina Yesu alihimbi khukalukha na nditsi khurebe ndina amweru wanje ambotso wanje mama wanje papa wanje uli nulufungu lukwinjira munzu ya Yesu yakhulombera hikira inzu yoyo iliyo nusubiranga inzu yoyo iliyo numukhaba inzu yoyo iliyo mwana wa Nyasaye inzu yoyo iliyo lakini inzu yeneyo yamala kumbahwa na lufungulu liho lokatukhananga uhero lufungulu nuitsa nutukha mu litalo lyenero ulanyola lirano lilihandi ko kumulyango kwinzu yoyo yakenyakhanga winjiremo na nushiri kwinjira munzu mwenomo khutukha ube nulufungu khoneka ndenyanga khusange niwe tukhula nundina ndenya khumanye ndina uli nulufungu niba wala lufungu ninze kumala mirwatso kanu ninze kumala libola ili ube nuirombanga huluranga kuhaba lufungu lukuinjira makao koko makao kibanje libolanga ndina nubumenyo wimihika ni mibihika bandi balakhinjira muliro balira muliro lakini yaba basubira Yesu Kristo yaba bakhaba Yesu Kristo yaba bamenyera Yesu Kristo balakhabe mutsinzu tyabo balakhabe muikulu balakhabe habundu alai balakhabe habundu usangalo bimba mutakatifu bitsomenye Nyasaye niba menyera iwene bulwale buliyotawe iwene Yesu khulira kuliyotawe iweneyo kunyaka na kuliyotawe inzala iliyotawe bandu bamenye mbiri wa Nyasaye bamwitsomenyanga ndenyanga kutsimu shitabu cha Yohana 16 lubaso la 19 khure Yesu awalandina shikira kwenya kukhaba kumanye lufungu lukwinjira mwikulu lulihena muli wanje rabutsatsi ngana kali chocha wanao ibanje liwalanga mushitabu cha Yohana 16 lubaso la 19 ndina Yesu yalina amanyi ndina benyanga kumureba marebo khula yako yababolera mboli matuku mati karikale shumulitsa khulola inze tawe khandi matuku mati nikagabira mulitsa khulola inze nako kachiranga nimureba na bene khubene na muboleranga katoto ndi mulitsa khulira numwikhula nabutswa bandu bumushibala balitsa kusangana mulitsa kuberera nabutswa balaberera kuberera kwenyu kulitsa kuchira musangale lo mukhali abetsanga nali himbi khwibula mwana abereranga shichira isa yeye yuko nyakana ibetsanga niyakatuka nabutso kumwana abetsanga niyakhibulwa yibiriranga linyakana liyere shikira ali nubuyanzi mwana umali khwibulwa mushibala yani Yesu Kristo amolamanga naba bekibebe nabo bore itukhanga inyanga itukhanga matuku matititi karikale mutsitsanga khundola tawe nzitsanga khukora imbiri wenyu shikira ndina abundu andenyanga khutsia haleluya ndina mundu andenyanga khutsia na hanzitsanga yaho nditsanga khukhaba shindu fulani ndenyanga khutsia khaba lufungu lwenyu lwa ndenyanga khumulera lufungu lukhwinjira mwikulu na nashiri khutsiwene yotawe yali niyabolere Petro kwamba Petro ndakhwatsi fungu nokukala mu kitabu cha Mathayo 16 ibanje libolanga ndina nditsa kukwatsi fungu tsubwami mwikulu khandi shindu shosi shulitsa kubowa khuliloba shilitsa kubowa mwikulu khandi shindu shosi shulitsa khuteitsa anomba khubola khuliloba shilitsa khuteitswa mwikulu Yesu Kristo yamanya nabukula tsifungu tsibakana ha Petro na ya Petro tsifungu shikira litukulilia n'abarebi bandu babolanga mwana w'omundu ni wina
nibambora bandi babonanga ulitsamu nabii, bandi babonanga Eliya, bandi babonanga Musa, na nabareba na munye bakuchendaga na munye mubonanga ndi wina. Nibambora ndina Petro nasingira nabona inzamanyi uli Yesu Kristo mubako makura, yani Masia wa Nyasaye. Na Yesu nambora kulaya ko kunyoli ako nomba likhunu lero shiri nyama numbiri bikhunulile tawe unyoli bimbuli na kubimbuli bwenobo nzanga kumba khali kanisa lyanje na milyango chili khutsa shikira nyala likanisa lyanje tawe na iwe Petro ulalangwa Petro na kubimbuli bunyoli obo nzitsanga kuwa tsifungu nzanga kumbaka kuli kanisa lyanje kubimbuli bwenobo na milyango chili khutsa shikira nyala tawe na nzitsanga kuwa tsifungu byosi byubo hamushibala bilabo mwikulu na kandi byosi byubo holla mushibala bilabo lo mwikulu lufungulo enulu Petro yamana aherwa ndenya kumanya lufungulo enulu Yesu nahetsanga Petro lufungulu yali naluhulitse hena Isaya bonanga mushitabu cha Isaya 22 lubaso la 22 ndenya ulona we Yesu yanarulitse tsifungu wina uli nubunyali bw'itsifungu tseniti wina kunyala makuba kitsifungu iti nosoma mushitabu cha Isaya 22 kandi lubaso la 22 ibanjeri bonanga ndina banjeri bolanga ndina nditsa khumukhola wasingira nditsingulu khumuinziro kwekwe kwakholanga khuli ingoma isimwangwa habundu henyekhanga Eliakimu alitsa khulera luyali khubandu binzu yakwa nditsa khumuha bunyali khusingirira lufungu lwabandu binzu y'umwami wa Daudi alitsa khwikula khandi mundu abulakho ulitsa khwikala tawe alitsa khwikala na mundu abulakho haunyala khwikula tawe mule wanje ndenya khubore Yesu Kristo ne uli nulufungu lolo milyango chocho mundu abolanga nyala khwikalira makuba koko mundu abolanga nyala khwikalira Yesu Kristo abolanga ndina yene uli nulufungu ni kale abola unyala khwikula tawe ni kule abola unyala khwikala tawe khubo oyo wosi utishanga mbulamu bwobo utishanga litala lyo babolanga bakhufunga babolanga bakhuboha ndenya umanye ndina shibali nulufungu lubulamu bwobo tawe shibali nulufungulu tsikha bitsoto tawe shibali nulufungulu tsimbaraka zotso tawe Kristo Mungu Nyasaye uli mwikulu ne uli nulufungulu ono na nulufungulu aboranga Petro ulitsa kuikala byosi byuikale mundu shali ikula tawe ulitsa kuikula na byosi byuikule mundu shali shalanyala tawe mule wanje bandu bamenye batishanga bandu bamenye batishanga bandu ingeyo baka nulo la mundu unyola wikosi baka nulo la mundu unyola ukolindina mundu ya mundu anyakundeba Pastor Bolandina Petro yahutsa neno yahutsa lufungula eno lihena yahutsa kumanyulu fungu litawe sikira Petro wahero lufungu yahutsa nute mushtabisha Ufunuo nomba likhunula mulyango kuranga lubaso la 18 Lenya ulole tsifungu itsi tsili hena na kulonda tsifungu itsi kabisa kwenya kunyole tsifungu tsukuinjira mwikulu Yesu abalanga ninza oyo uli moyo ndali ndakutsa na butso nunu ndina shiri moyo mihika ni mihika ndinu bunyali bukukura likutsa nende shihatisi Leo wanje Yesu Kristo alinu bunyali bukukura na alinu nitsifungu ya kura shatisi ya kura likhutsa lo ya bambwa na khutsa ya tsembake mushatisi nacha nanula shetani tsifungu sikira tsifungu tsenetsi shetani yoli abukula shetani yali yatsenetsyo yali yabisa abolanga nene ulinu bunyali bubulamu bwobo ali anyala khukuboha khanda anyala khukubohola
mulala khulwe yenyanga. Lakini Yesu Kristo lo yinjira imakombe, lo yinjira mushatisi yasena abukula tsifungu tsenezo alinetso nunu ndina alinetso abolanga dina nutse kuye unanyola tsifungu tsenezo nutse kuye unanyola tsifungu tsenezo alakuwa lufungu lubulamu bwobo iwe mwene. Alikuwa lufungu lutsi khabizotso alikuwa lufungu lubunyali bwobo nakachiranga nutse mushitabu sha Yohana mulianga kwa kabaka kholo no mundu walangwa Nikodemo na Nikodemo yenza na chenya. Nikodemo yali mundu wali wekitsanga mahuba manyiri banjiri walanga yali mwekitsi yali mundu yekitsanga. Lakini khoni ni khubarala yali ya murama yala chenyeri khubiri nyala kunyola ndira shikira yenyanga khuinjira mbwami mumwikulu. Nikodemo yenyanga khuinjira mbufalme mumwikulu. Ibanje ni bolanga mushitabu sha kabaka muliango kabaka lubaso lokuranga. Ibanje ni bolanga dina kholiyo no mundu mulala khubimirire b'Abayahudi wanangwa Nikodemo khandi yali mulala khumukanda kwa Mafarisayo. Litukulindi Nikodemo esimukha mubutuku natse khulola Yesu namubolera Rabi khwamanya ndi ulimwechitsi urula khu Nyasaye. Mundu abola kho unyala khukhola biroli khutso byukhola ibi byukholanga Nyasaye nakhalina yatawa. Nikodemo yakundu washindu shirala yamanya ndina Yesu yu neyanyala kuba nitsifungu zokuyinjira mwikulu nako kachiranga namureba mundu anyala khola ndina. Yesu namuchipa mulobasoloka bakandina kuboleranga mundu katoto ndi mundu nashire kuibulwa lwa kabiri shanyala kuinjira mbwami bumwikulu tawe. Yani Nikodemo atsire yenyanga kumanya mundu anyala khola ndina yikule mulyango kumwikulu na yinjire mbwami bumwikulu. Na Yesu Kristo mboranga ndina mundu abala ko unyala kulola mbwami bumwikulu nakhibulwe lwa kabiri tawe. Likuba hili niliba litinyo ku Nikodemo namureba mundu yakhibula munjira shina niyahindira khale katoto shanyala kuinjira munda mama wewe na yibulwe lwa kabiri tawe. Yani Nikodemo yachanganyikiwa mule wanje isazindi makubaka Nyasaye ni matinyu nuka here Roho Mtakatifu buyangu mbulamu bwobo akhukhunulire shunyala kuelewa makubaka Nyasaye abolanga tawe. Nikodemo yachanganyikiwa licha kwamba yali mwekitsi, licha kwamba yeye yali muimiri, licha kwamba yali wasoma, lakini shiyali yanyola ufunuo hulo mundu anyala khola kuinjira mbwami bumwikulu tawe. Nikodemo yali mta yani asoma masomo ka kawaida. Ndio kuliona bandu lwendu basoma masomo ka kawaida. Basoma bapaka university, basoma balinitsi degree, balinitsi diploma, balinitsi certificate, basoma bakinjerekha, basoma makoba makali, lakini makoba kambola yaka banyeke shibaka ibanyola likhuno la tawe. Hichira utsisangeyo wa unyona ndina lufungulu kuinjira mbwami bumwikulu. Nikodemo nalo la pana shichira masomo kanje shichira idiguri yanje ndenyanga bandu balona ninzitsanga ku Yesu tawe. Hichira bandu matukenako Mafarisayo bali batarawa Yesu balona Yesu mundu amanye kushindu chose tawe. Bali batarawa wala mundu mutamanu mundu yekisama kwa matamanu bakaya bandu babusi babona kutse ku Yesu tawe. Lakini Nikodemo nabola mmoyo kwekwe inza ndache mbutuhu kabisa ndenya kutse kulola Yesu Kristo. Mule wanje Yesu yu kumkhaba butuku numbasu khaliniba ni butuku si umukhabe khaliniba ni mbasu si umukhabe. Nikodemo yali ni bindu byosi. Nikodemo yali mutachiri. Nikodemo yali aero heshima yali muimiri yali na makuba makali. Niba ni mitoka Nikodemo yali necho. Niba ni bindu Nikodemo yali nabyo. Lakini yeye yanyenyeha butuku bandu bakoni nache wa Yesu Kristo nache kumureba makuba eka nache kumureba makuba kumwikulu utuka yiwe mwene ukahare makuba kumwikulu utuka yiwe mwene ukahare yababaka abanga butachiri Yesu Kristo yababora ndina mukhabe bwami mumwikulu mbulionyo mwakanyola bwami mumwikulu byosi bemwenyanga birabalonda. Mulio wanje Nikodemo yache mbutuku kabisa nache niyikhalitse Yesu akari hasi kabisa na ureba mwalimu ndenyanga kureba lireba inza ndi mwimiri ndi mundu mukali mu Farisayo lakini ndenya kureba lireba mundu anyala
kola ndina injira mbwami bumwikulu muri pare lyanje nomba muri kanakana lyanje ndolanga Nikodemo yanakaba lufungu. Nikodemo yakaba hulanya kwinjira mbwami. Nikodemo akaba hulanya na kunyola liba mwoyo. Nikodemo akaba hulanya na kumanya injira gute mwikulu. Na Yesu Kristo yani abonera bekibebe inzene injira inzene bototo inzene bokirikari hundolanga Nikodemo shari na makoso kutekaba Yesu Kristo butugutawe injira akabange injira yugute mwikulu akabanga bototo bumwikulu akabanga liba moyo yumwikulu na Yesu na injira ne bototo ne bulamu yani abulaho ujana kute mwikulu na nukabirira ku Yesu Kristo tawe yabamba kananga Yesu Kristo umanyandi nuambakana Yesu Kristo wambakana Nyasaye nuambakana Yesu Kristo wambakana bulamu nuambakana Yesu Kristo wambakana bototo nuambakana Yesu Kristo shuenyitawe Nikodemo yabola hali niba bandu banje bahongo banje bitsa ni hali niba manya lakini mbeni ndugu ku Yesu nache kutukunabo re Yesu mundu anyala khona ndina Yesu nambora mundu anyala khona tsendonyo mundu anyala kumanya bwami mwikulu na ibulo lokabiri na Nikodemo nachanganyikiwa na reba Yesu Kristo na hakalonga ndina munda ya mama wanje ndibululo kabiri na Yesu nambora mulubaso lokana ndina mulubaso lokana nambora ndina kubole ranga kirikari ndina mundu nashiri kuibulwa kubiramatsi nende muroho shanyala kuinjira mbwami bumwingwa Nyasaye tawe yani mulu wanje nenya kubore lufungu sasa huranga kulunyola lufungu kuinjira mbwami bumwikulu huranga kulunyola kumbe shindi shukuranga kurunga kutoka wibulwe lokabiri wibulwe matsi nende wibulwe muroho mtakatifu yani unyole matsi upatizo wakirikari mulira Yesu Kristo nuanganyola upatizo mauti unyole Roho Mtakatifu yani kubetsa wanganza kuyanda yani wanzi kuyanda kutembwami bumwikulu mulia wanje shebuli nyanga lokuirwatsurwanga shebuli nyanga lokukabanga likubali Nyasaye shebuli nyanga kuitayarishanga ituko lindi inyanga indi akatuke Nyasaye akananga mira Nyasaye akakukhabe ireluli yakabeyo ireluli yakalangwe naliro nililangwa ulamana lufungulo mmakono ulamana upatizo ulamana nilikanira nomba ulamana Roho Mtakatifu bindi byeni mundu yabanje yakakukhabe lufungu tukulenu ndina nuli himbichiri hiti television yoyo ulibo muliho babiri bore boshonyo yakakukhabe lufungu nukuinjira mbwami bumwikulu yakakukhabe lufungu yulu ibanje libonanga ndina Yesu Kristo nabona malomana na Nikodemo nabona Nikodemo makubayeka na Nikodemo nashiri kumanya kukena kotawe Yesu nambora ndina mundu yibulwanga mundu nakandi mundu yibulwanga mundu yibulwa ni mundu na mundu yibulwa na roho ni roho nambora ndina mumuleho kunchenyera lwambolanga munye bosi mwibulo kandi lo kabiri muri wanje Yesu mwenena yabolanga kutuka wibulo lo kabiri kutuka wibulo lo kabiri nwanyanga mbwami mwikulu kutuka wibulo lo kabiri Yesu nabola muko bakenako ibanjiri bolanga dina manyanatia na mambwa na teswa na chimirwa osu kwa manyaka Yesu yabiramu Yesu yabiramateso Yesu yabirama kama matinyo Yesu yasakaritwa Yesu yanabuloti ngumu narikala shahonyo narikala shekenye nanoloti soni nabukuloti soni teru narira kumusalaba nabola kosi kabandu banje nitababiramu nitakubahonya nitakubachingula nitakubaboholola nitakubachingula mulio wanje nitukulenu ndina huituranga ka Yesu yabiramu nate kumusalaba nate sona wafanisayo nibamunyagita Yesu natena guta ninjira mushirindwa natena kone batukabakako Yesu yerulayo nitanarera lufungu nitanabora Petro nabikibandi mugaruri Yerusalemu tawe mutsi mulindake mu Yerusalemu benyanga kuba lufungu ibanjiri bolanga mushirabo shamatendo mulyango kwa habiri oyo ndina nitukule Pentekote niliza bali munzu yikulu Yesaya mana bachasa tingulu Roho Mtakatifu badola tingulu Roho Mtakatifu batuka
mutsindimi baranga witsominye yasaye baranga umugabe kumutsominye yasaye umukana kutsiraru yari initsura mutsingulu cya roho ibanjeri bolanga ndina bandu bayiri mu Yerusalemu bahura bandu abamano ba mutsindimi nibabole babo cheti nibabole bakoyani. Lakini Petro izana asingira nababora ndina itugulia nundina mumanye ndina Yesu mwabamba oyo ne mwami kandi ne mubaho makura ibanjiri bolanga ndina basambo myoyo chabo batsuno mutsinda cyabo bareba Petro ukole ndina Petro nababora zifungutse yamba zibaka luvungulo kuranga yambora wikanire luvungulo kabiri upatisho mati muri Yesu Kristo luvungulo kabaka unyolero mtakatifu wakanyolero mtakatifu umenya maisha malai umenya maisha kwa utakatifu unamanuti sanga muikulu unamanuli tiyari huitila munzu ya Yesu yate kulomba mulio wanje tifunguni zibaka luvungulu uranga wikanire luvungulu uranga wikanire sanitanya sae makanisa kingo yako bandu balini mikutano chukulinda bakaba luvungulu uranga mikutano chukuikanira nukaba lufungu wikanira luvungulu uranga wikanira luvungulu uranga luvungulu kabiri upatisho mazi manyihi muri Yesu Kristo sio mazi kulukala itawe sio mazi kumushikombe tawe sio mazi kumuchupa tawe mazi manyihi muri Yesu Kristo uhutsana ye wisumukuha naye luvungulo kabiri luvungulo kabaka nurumarika unyora Roho Mtakatifu nwakanyora Roho Mtakatifu umalome mutsindimi injiri banjeri bolangadina hii ni ahadi uhutsana bana beru nabosi banyasaye na alanga bamwitire mulio wanje uli nisifungutsi bakaitsi nushira munyola tifungutsi khaba kununyola tifungutsi khaba kununyola tifungutsi bakaitsi tifungutsi kwinjira muikulu ni ubatizo kutubu kubatizwa hichera ni maritsa na kamaritsa ko kusoma Matendo ya Mitume 2 mulyango kwa lubaso la 38 Petro nabobolera shamanala kumunya kutuha ikanire hurula muboni bwewe nukupatiso mumati hubira mulire Yesu Kristo musamehewe hurula muboni bwenyu na munyole shihano sha Nyasaye uli Roho Mtakatifu lilaka lya Nyasaye lyalombwa shikira munye halala nabana benyu kandi shikira yabo bamenyanga ihale wene hurula kumunye bose bumwami Nyasaye uli Nyasaye weru alalanga huye muli wanje nutifungutsi baka ukhitsominye Nyasaye nubula tifungwitsi ranga khutsikha ba kutukale kurangira tukole nundina na Nyasaye ahulinde khosale papa weruli mwikulu watoto walomba shibala walomba likulu ni roba Nyasaye ndaka maloma kubana bo sikira kukhaba lufungulu mwikulu Yesu Kristo ngoye baba hulire mwami Nyasaye bimirire bantu bahire muri kanisa lebanyakunyola likanira bakanyola likanira banyola lipatiswa mazi manyihi muri Yesu Kristo bakanyola lipatiswa bajaswe ni chingule cha Roho Mtakatifu shingana wabora Nikodemo abulwanyala kuinjira mbwambe umwanya Nyasaye nakapatiswe mazi nakapate nakanyoli Roho Mtakatifu Nyasaye bimirire batakase batawale yababa hananga bulamu bwabo kuiwe Yesu Kristo babuchire uhandike mirakabo mshitabu bakabirira makuba kenaka Nyasaye babetiyari kuinjira mbuyangu habora mwami Nyasaye bekibobo zitsanga ko balombera buikono hanimbe na munyembeho Nyasaye kuikomba ngaho bahuli Yesu kuikomba ngaho bahuli Nyasaye kukasitse abantu bo Yesu Kristo kasitse abantu bo Nyasaye babuhonore Nyasaye babone ubone lukanu babone na matimoni babone mwami Nyasaye nitsimbaba nimi Nyasaye chumutsiyiri Yesu Kristo babuhonore babe banyolanga likhuno la ibi babe nitsifungwitsi babe binjiranga mbula mbobo uli Nyasaye uli watoto khosaba khosubira muri Yesu Kristo mwonyo ruli mwikulu amen 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 amen. Wenye kundola undi wenya kusale niwe inamba yanje ni 0711 104256 Wesa nyota hanu nio. Karibu mwami moyo kwanje karibu mwami. Asante sana mulio wanje muyanzo uyenzanga iwe Western Nyota TV TV yako yanza ya kunyola ngamuli khubali Nyasaye kunyola ngama khuba malai kahole hanga mushibala kahole hanga mpaka matala kiruka Western unundi Bishop Patrick Shitika
mwimiri kanisa le Upper Room Milele Ministry na kukaribisha ube unyala kulonda milwazo kanje ku TV Western Nyota TV unanyola shabuli Jumatatu saa 1 kutoka saa 1:30 kukaribishanga wiza kusangale kubali Nyasaye kwekema kuba kanyasaye ma kutsakira kukula muliso moyo kwanje